Ho Mesiya warakoze, wowe wancunguye, urupfu rwawe rwambereye itangiriro ry'umunezero, amazi n'amaraso byavuye mu rubavu rwawe Yesu, si iby'ubusa zabiririmba iteka ryose. Haleluya, oh haleluya, Yesu wanjye yarambohoye, ndamushima, amen amen, yarambohoye, shimwa Yesu yarambohoye, ndaririmba. Amen. Mwaramutse abakunzi ba New Legacy TV show. Tutanze mwaramutse cyangwa mwiriwe, depending wivanye naho umuntu wese aherereye. Turabaramukije cyane, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Reka dutange mpore ku bantu baba bagwaye, baba bagwajije. Imana ibasure, ibagirire neza. Imana ifite imbaraga zo kubakiza. N'abameze neza, amagara y'abameze neza, bakomeze bashima Imana. So turabakiriye cyane kuri New Legacy TV show. It's a new channel in town. Ni channel nshasha abantu benshi ntibayimenyereye, ariko reka tubizeze uko ino channel izobagirira umumaro. Dufite amaprograme menshi tuzayakoreraho, so be ready to receive our programs. Kimurumva uko tuba tuvanga indimi, muzi ko turi muri East Africa, so ntibibatangaze cyane. So uno munsi tubafitiye amakuru meza cyane. Murabona kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa uri special. Mu Gifaransa bamwita special. Benshi baramuzi, abandi ntibamuzi, ariko n'umutumirwa mwiza cyane. Umutumirwa mwiza cyane araza kutwibwira kugira tubashe kumumenya. Tubashe kumumenya kugira tubashe kuganira, twumve amakuru adufitiye uno munsi. Reka tumuha akanya atwibwire kugira tubashe kumumenya. Kaze ngaho twibwire. Naje ndashimira New Legacy TV kubw'ubutumire bwabo, baradutumiye kwa ngo tuze tugire icyo tuvuze cyangwa se tugire icyo dusangije abantu. Rero ku mazina banita Muruta King, ayo niyo mazina yanje. Izina ry'akazi abantu bamenyereye ni Dodo. Nuko. Ego, murakoze cyane Muruta King. Ndizera abantu benshi iri zina ntibari barizi. Naje ubwaje iri zina sinarindizi. Inzi Dodo niryo tuzi, nk'umuririmbyi nyine w'umusitare. Izina Dodo niryo tuzi. Muruta King ntabwo twari tuzi. Ndizera ko nawe uzokurikira kino kiganiro, ndizera ko bigutungura, ariko niyo mazina yiwe Muruta King. Nimuhura nayo mu nzira, akazi nuzokibuke Muruta King. Hanyuma turamwakiriye cyane kuri New Legacy TV show. Twagiriwe amahirwe yo kubana nawe, kuko ni umuntu ukomeye cyane, ni umuntu uri special. Kuba yemeye tugakorana ikiganiro, Imana igumugisha. Turagushimiye cyane. Hanyuma Muruta King, reka kwanza tubanze dusubire kwanza kuri iri zina. Ko abantu benshi bazi izina rya Dodo, iri Muruta King rivuye he cyangwa Dodo ryavuye he, kugira noneho abantu noneho bamenye Dodo nimba ari izina ryawe abavyeyi baguhaye cyangwa ari izina wihaye kubera impamvu z'akazi watubwiye. Hanyuma arakoze neza, abajije neza. Iryo zina rya Muruta King ni amazina yanje, ni abavyeyi banyise. N'iryo rya Dodo ni abavyeyi barinyise, gusa amazina yanditse mu byangombwa, mu bindanga nyine amazina ni Muruta King.
iryo rya dodo naryo ni iry'abavyeyi kuko narisanzeho navutse nsanga ryoza banita naryo ni iryanje, ariko cyane impamvu mvuze ko ari iry'akazi nuko ari iry'abantu benshi bamenyereye ariryo nkoresha. Okay, urakoze cyane. Murumvishije ko amazina yiwe aba ku ndangamuntu ko ari Murutakingi. Dodo ko ari izina yakuze bamwita, abantu benshi aba ariryo bamenyera cyane kuko niryo yakuze bamwita. Hanyuma rero kuko twababwiye kwanza ntiyatubwiye icyo akora, tutarageraho tuja abanza tubwire uwo ari we, atubwiye amazina, atubwire icyo akora, atubwire nimba yubatse, nimba atubatse, tubwire nimba afite fiance. Dore ko abantu b'abasitari nyine nk'aba bataza bicara gutyo. Ngaho baza tubwire akazi ukora kugira abantu babashe kukumenya, bamenye uwo uri we. Hanyuma akazi nkora ndi umuririmbyi se ari ukuntu bazavanga ku giti canje. Ndi umuririmbyi za ndirimba n'abandi benshi cyane, bibaye ngombwa no ku giti canje nkaririmba nimba kuko nyine babivuga. Nuko ndi umuririmbyi, niko kazi nkora, ndahanga mpimba indirimbo zanje nkaririmba n'iz'abandi. Nuko ndi umuririmbyi. Okay, arakoze cyane, atubwiye ko ari umuririmbyi. Hano hanze dufite abaririmbyi batandukanye, dushaka kumenya uririmba secular music, uririmba gospel music. Kuririmba iyo abantu benshi bararirimba, ariko dushaka kumenya uririmba indirimbo zihimbaza Imana cyangwa uririmba izindi ndirimbo zisanzwe. Duheza umuco kugira n'abantu badukurikiranye babashe kumenya indirimbo z'uririmba. Hanyuma ndirimba gospel. Ndirimba indirimbo ziramya Imana, ntabwo ndirimba sekira. Okay, arakoze cyane, atubwiye ko aririmba gospel, aririmba indirimbo zihimbaza Imana, zitazira Imana, nizo azaririmba. Tutaraja mu kiganiro indani, reka kuko yatubwiye ko ari umuririmbyi, reka tumusabe abanze aturirimbire nk'akaririmbo gatoya, twakira amateraniro, twakire abantu baba badukurikirana kugira bumve ukuntu ari umuririmbyi w'umuhanga cyane kandi amavuta y'Imana ari kuri we. Kaze turirimbire karirimbo gatoya kugira tubashe kumva. Nukuri Imana yanje jewe ndayemera, nakiza inkuraho, naho nanyura mu misozi miremire, nzikwaza hindura amataba. Nanjye icyo nzakora, nzazamura ibendera, mvuga icyo Mwami yankoreye. Kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wagenye mu buzima bwanje. Wow. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Kera naringiye mu mwuka. Kera naringiye mu mwuka kubera amavuta menshi afite. Ndibaza abantu baba badukurikirana cyangwa baza kudukurikirana, kimurumva ukuntu uno mutumirwa wacu Imana yamuhaye ingabire ikomeye. Aririmbye indirimbo nziza, namwe kimurabyumva, kandi ni umuririmbyi w'umuhanga. Gute nta piano ihari, haza kuba ari piano kurumva byari kugenda gute. Agize neza cyane, reka tumusabe kuko kino ukunda aririmba tutogarukira hano, reka aduheza kandi karirimbo gatoya kugira mukomeze mufashwe aho muri, mukomeze mwumve presence y'Imana, mukomeze mwumve ukuntu Imana yamugiriye neza, imuheza impano itangaje. Ku yindi ndirimbo ntoya kugira
ubashe gufasha amateraniro abantu baza kudukurikirana. Urakoze cyane. herekanije ni jewe nawe yacumitiwe mbere na za nkoni ni jewe nawe zari zigenewe shimwa mwamiye suko wangiriye imbabazi ereganije ni jewe nawe yacumitiwe mbere na za nkoni ni jewe nawe zari zigenewe shimwa mwamiye suko wangiriye imbabazi yarambabariye angiruwe sinkiri imbatayi cahanamba yarambabariye angiruwe sinkiri imbatayi cahanamba. Wow, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Ati yarambabariye angiruwe sinkiri imbata y'icaha, sinkiri imbata y'icaha namba. Aririmbye indirimbo nziza cyane, kinumva ikiganiro tugiye kugihindura amateraniro. Kubera twagenderewe n'Imana, twagenderewe n'umukozi w'Imana dukunda cyane, Imana imumugisha. Amen. Hanyuma kuko dushaka kumenya byinshi kuri we, ndabizi na abantu benshi bamuzi, ariko dushaka kumenya byinshi kuri we. Hanyuma Dodo nk'izina ry'akazi abantu bamenyereye, dushaka kutubwire igihe wamenye ko ufite impano yo kuririmba. Hari abantu bazatubwira ngo nje namenye ko ufite impano yo kuririmba ufite imyaka ingana gutya, ubundi narayivukanye, undi nakavuga narabishakishije. Wewe ni ryari ko wamenye ko ufite impano yo kuririmba? Hanyuma igihe canje cyo kumenya ko namenye kuririmba cyaye ko mfite impano yo kuririmba, rwari urugendo rurerure cyane, kuko jewe ntabwo novuga ngo na matarika ya naya natangiye kumenya kuririmba cyane namenye ko nzi kuririmba, kuko kuva kera jewe natangiye nza nsenga ntarama gusa, kubera ko twari abana bato wenda tutemerewe kuja kuri rutari nk'uko babivuga. Rutari ku batayizi ni podium, twari twemerewe kuja nyine kuri podium wenda ngo tuje kuririmba. Ariko nje muri jewe nakuze kuva nkiri muto, nakuze numva mfite muri nje impano yo kuramya Imana yo kuririmba. Nyine nkura kuko twakuze tuja gusenga, tukaja kwiherera tugasenga Imana. Gusa nje muri nje nziko n'abacu twasengana barambwira hageze ngaho turirimba wenda turi nka mu gitaramo, barambwira wewe turirimba niwe muririmbyi dufite. So nkaririmba kuko nariko niyumvamo nyine ikintu cyo kuramya Imana cyo kuririmba, kumva nyine ko mfite iyo mpano, kugeza igihe abo twari tubana cyase abantu mu ma worship mu ma team nyine aramya Imana, bamenya ko nzi kuririmba. Ninja nyine muri ayo matimu aramya Imana, tangira kuririmba buke buke. Ariko urumva ko urugendo rwanje ko kumenya ko nzi kuririmba nabimenye kuva kera. Nari nzi ko mfite muri je impano yo kuririmba, gusa ndafite aho wenda ndirimbira nuko. Okay, arakoze cyane. Atubwiye ko impano yo kuririmba yayimenye kuva kera, kuko impamvu ngo yayimenye bajaga mu bitaramo, ariko hagera kuririmba akaba ariwe batora ngo aririmbe. Nico gihe rero kuko yabivuze yatangiye kumenya rero ko afite impano yo kuririmba. Hanyuma Dodo, warutubwiye ko ari cyo gihe wamenye ko ufite impano yo kuririmba. None ni nka ryari watangiye kuririmba ku ma stage? Ku ma stage watangira wenda kugweza umwanya, ni ryari, ni nko muwe mwaka, hari nka hehe? Kuko abantu bagomba nyine kubimenya. Karibu cyane. Hanyuma aho ngaho umunsi wa mbere ndirimba vraiment ntabeshe sinokwibuka amatariki, wenda no
taje ndico gihe nari mfite ngo naravyanditse sinavyanditse ariko ndibuka ko igihe ca mbere ndirimba twararirimba narimba muri ministeri yitwa Adonai n'ubu nyine ndi umu Adonai nkora muri Adonai nubwo mfite n'izindi nkoramo ariko nayo ni ministeri yanje niyo twakoramo hamwe na petit frère wa Frank witwa Ndinda na n'umupeti uri hanze yaragiye ejo bundi witwa Chris n'undi witwa Gisubizo nabisetsa na Ndizeye ni benshi abo bose bari abantu bari bafite impano zo kuramya Imana nkuko baradutumira mu biterane ngo tuje kuramya Imana tukagenda tukaramya Imana ariko kuko yari ministeri wenda itaramenyekana cyane nyine abantu ntabwo twari tuzwi mu by'ukuri mu buryo nyine abantu batwita abaririmbyi b'inkambi ntabwo bari batuzi hanyuma ndibuka ko umunsi umwe nigeze kuja mu gatatu abo bita gatatu ni kirite bagira irya ruguru y'abayumbe ya gatatu ndagenda imusasa mu nkambi y'Imusasa abantu badukurikirana bamwe barahazi n'abatahazi ni inkambi iba muri province ya Ngozi nuko hanyuma turagenda mu gatatu dushitseyo ndinjira nje ico gihe ndibuka ko nari mvuye school nambaye kamambiri ndagenda nshikeho mu kuko nariko mbona nakereje kuja gusenga tizaba ngombwa ko nambara ikirato gifunze nambara ipapa kandi iri haruguru vraiment umuntu kuja kwikariso bakamutambutsa imbere yambaye ipapa byakaza bisa n'ibitari byiza nyine n'abantu bamwe bakakugaya ngo wasuzuguye amateraniro kuko nyine jewe nari mvuye ku ishuri kandi numva ndushe kandi mbona ko bwije wenda ndagiye ariko ndashika nicare inyuma senge cyo kimwe n'abandi shitseyo nari nambaye ipapa n'ipantaro nyine bisanzwe tu shike ntungane ndibaza ko nimba atari yahagarikiye ari umushitsi abantu benshi baramuzi ntungane evangeliste pasteur ya pasteur atambutsa aje neza ngo aririmbe amutambukije ngo aje kuririmba aravuga ngo abana bafite impano nibaze hano imbere tu baririmbe noneho ahamagara aje neza ahamagara na Ndizeye je kuko nari nicaye inyuma kandi akeneye ko wenda bamvuga ngo ntambuke ngakenera gusa n'umuntu uri kwihisha abantu twari twicaranye bose bahita bantunga amaboko ngo na Dodo ari hano urumva noneho birangora cyane mbanza gutinda kuja imbere kubera ko nyine nariko mbona ko nambaye ipapa kandi riza gukwaza abantu ndagenda dushitse imbere turaperforminga turaririmba nibuka ko ico gihe twaririmbye indirimbo ivuga ngo wamenye kera kiri urusoro mu nda ya mama ico gihe buri muntu atera hari igitero kivuga ngo Uwiteka warandondoye uramenya uzi imyicarire n'imigenderere yanje ntaravuga ijambo woba warimenya turaririmba nyine buri muntu akaza agenda atera akantu gato kuko ico gihe byari bigoye vraiment kanguje muri ministeri yitwa Heaven Voice kuko yari irimo abantu bakuru kandi bazwi harimo abakondigiteri bari ubunyina ari hanze witwa Ngoga harimo Ngoma master wanje Ngoma nawe yararimo yari umu Heaven Voice hakabamo n'abandi bantu benshi bari bazi kuririmba representer wa Heaven ico gihe ndibaza ko yari amaze kugenda ariko bari abantu nyine bakomeye kandi bakuru baturuta cyane ukumva ko kuja muri Heaven ari ibintu bigoye ndetse nyine kujamo ntivyakaza byoroha ico gihe tungana hita atubwira ko byoba byiza tugiye muri Heaven none abitubwira natwe twari twarabuze uko tuyijamo kugira muhinjire tuyinjiramo turagenda tuja muri Heaven dutangira kuririmba kuko hari harimo abantu benshi badusumbya n'umuziki bazi carico babimazemo igihe nuko nkuko turagenda tuja kwiga kuririmba turaririmba cyane kandi ibintu bigenda neza ya nugo nigo rugendo rwanje go gutangira nyine kuririmba kugira ngo
performing imbere y'abantu benshi cyane. Yeah. Okay, urakoze cyane, atubwiye amakuru meza abantu benshi batari bazi, amakuru meza cyane. Yeah. Atubwiye ko umunsi wa mbere aje guperforminga ngo yaravuye ku ishuri kandi ngo yari yambaye kamambiri. Yeah. Yanga gutambuka kuko nyine ntibiba bisa neza kujana kamambiri mu ikanisa. Ariko kuko nyine cyari igihe cyo kwimana imuzamura, baramuhamagaye. Turashimiye cyane Pastor Ntungane, turamutaginze naza gukurikira kino kiganiro. Turamushimiye cyane kuko kurumva Imana yamuciyemo kugira Dodo Imana ibashe kumukoresha abantu bumve impano iri muri we. Yeah. Yatubwiye abantu batandukanye bahamagaye ico gihe barimo Ajeneza Worshipper, turamuzi, abandi ni bande? Ndinda murumuna wa Frank na Chris. Ndibaza abantu benshi barabazi. Yeah. Nabo nibaza gukurikira kino kiganiro, nabo turabatagenze. Ndumva ari Imana nawe yakoze ku buzima bwawe. So twari ko dushimira Pastor Ntungane kurumva Imana yarabakoresheje kugira izamure Dodo n'abandi baririmbyi yavuze. Kubwo Imana yakoresheje Ntungane ibaheza stage baraperforminga, abantu bamenya impano ibarimo. Ndumva urugendo rwanyu rwari rurerure. So dushaka udusubiriremo gatoya iyo ndirimbo mwaririmbye, ibaheshesha kwinjira muri Heaven Voice. Kurumva Heaven Voice wabivuze, aho muri Heaven Voice turabaramukije bose, abari mu bice bitandukanye. Nimba hari abari muri Australia, America, Canada, abari muri Afrika, especially ni Musasa, kuko Musasa ndibaza niho cyane nikomoka, niho siege. Yeah. Ego turabaramukije cyane. Nimuza gukurikira kino kiganiro mumenye ko twabaramukije cyane. Ndumva kuko mwakujije umuririmbyi mwiza cyane, none akaba ageze ku rwego rwiza aririmba kuko ni mwebwe mwamutojeje. Hari ikiganiro twari tuzi ko kiba igisanzwe ariko cyabaye kidasanzwe. Cyabaye kidasanzwe kuko turi kumwe n'umunyamavuta, kararirimba neza cyane. Cyabaye igitaramo. Ndizera ko abantu muza kudukurikirana ko mufashwa cyane. Cyo ndakizi ko iki kiganiro kiza kubafasha cyane. Hanyuma wakomeje uvuga Heaven Voice uko yari irimo abaririmbyi bakomeye cyane, kuko watubwiye uko ari yagufashije gukura. Yeah. Wari ufite impano, hanyuma uhabwa stage muraririmba, maze kuririmba birabafasha kwinjira muri ministeri ya Heaven Voice. Hanyuma watubwiye abantu batandukanye, harimo ba Master Ngoma, turamuzi cyane kandi turamwubaha, nawe turamuramukije cyane. Naza gukurikira kino kiganiro, turamuramukije cyane kandi cyane. Yeah. Hanyuma watubwiye ukicinjira muri Heaven Voice, so byarakoroheye kugira utangira uririmbe, kuko watubwiye harimo abaririmbyi bakomeye kandi niyo mwari mukizamuka. Byagenze gute iyo guhabwa stage byakaza biborohera? Byagenze gute kugira mutangire muririmbe, cyangwa mwaje kuririmba abo abaririmbyi bakomakomeye batangiye wenda kugenda nkuko wakomeje kubivuga? Babidusobanurire tubashe kubimenya neza. Hanyuma ico gihe tumaze kuja muri Heaven Voice, ko hari harimo abantu benshi bazi kuririmba, ko tubivuga nyine no bazi ibintu byinshi. Ego twarakomeje turiga, twariko twiga, bitabujije ko banaduha stage tukaririmba. Negusabya kaza bitera nk'ubwoba kubona ngo Ngoma amaze kuririmba nawe baguhaye microphone ngo ririmbe. Bari ibintu nyine bisa nibigiye nko kumera ukundi. Ariko ico gihe dutangiye nyine kwiga, kuko twari wenda nje nari ntara performinga. Byari umva ntabwo kwari ukwanga ko duperforminga, twari turi ku ishuri, twari ko twiga vraiment. Ico gihe ndibuka ko Ngoma ntiyabaye cyane mu nkambi, yakazagera akadukorera indirimbo then agasubira akagaruka, kuko tiyakundaga kubiri ya ruguru mu nkambi. Hanyuma turiga, hari abakonditeri benshi
ndashimira cyane Conducteur Kibongi. Yego. Abo nyine ari muri Amerika, nawe ari mu bantu badufashije cyane. So, kuko batwigisha cyane ikintu kijanye na baking. Yego. Bakatwigisha ibintu bijanye n'imiririmbire bigezweho byiza. Bakatwigisha ingana ku bakinga, kumenya kumetriza amajwi, kumenya ukuntu baking ari nziza kuruta kurida. Barabitwigisha mu by'ukuri uwo ni grand frère. Yego. Ni grand frère mu mafamiye yitwa Kibongo, ubu nyine ari muri Amerika, yaradufashije cyane. Harimo aba kondigiteri nyine bangoma baradufashije mu kuzamuka cyane. Turashimira ba kondigiteri Seba. Yego. Seba nawe ari muri Amerika, nabo bagize neza mu by'ukuri, baradufashije cyane. Abo bose ndi kukubwira bari abaririmbyi bakomeye bari hejuru yacu, ariko bakadushigikira bakaduheza umwanya tukaririmba. Kondigiteri wanje Birori nawe aho ari Imana imugirire neza cyane, baradufashije baduheza umwanya, baratwiga kandi batwitaho mu by'ukuri. Ariko umuntu aguheza umwanya ariko atakwitaye, nubwo baguhaye umwanya bashishikajwe no gukenera ko woririmba neza, utera imbere. Nibyo bakaza bumva bibateye ishema, bakumva nyine barishimye cyane. Abo bantu bose aho bari, Imana ibagirire neza cyane. Amen. Arakoze cyane, atubwiye ukuntu byagenze binje muri Even Voice, ko basanze abantu beza, abakonditeri beza. Yakomeje abavuga, simbasubiramwo, ariko aho bari, abari muri Afrika, abari muri Europe, abari muri Amerika, Imana ibaho umugisha cyane. Imana ibaho umugisha, kuko Imana yarabakoresheje kugira ibashe kuzamura bano bene data, kubera yakuriye mu birenge byabo. Nawe hari ahantu amaze kugera, nizo zatumye aho umuririmbyi mwiza. So aho bari, turabashimiye cyane. Imana ibaho umugisha, kuko yabakoresheje iby'imbaraga, ibagirire neza cyane. Hanyuma wakomeje kutubwira amakuru yo muri Even Voice, ukuntu bagufashije urakura. So icyo dushaka kumenya utangira kuririmba, kuko buri muntu wese aba afite uwo baza bita role model. Umuntu yagiye akuriraho areberaho ukuntu aririmba, kavuga nanjye nshaka kuzaririmba nk'uyu. Tubwire nk'aba role model, cyangwa nimba ari umwe cyangwa nimba ari babiri wagiye ukura uzureberaho ukuntu bazaririmba, ukavuga nanjye ningera kure nshaka kuzamera nk'uwo muririmbyi. Yego. Hanyuma arakoze cyane. Icyo gihe dutangira nyine kuririmba, vraiment ibitekerezo byacu byari byagutse cyane mu buryo twotekereza mena abo bantu. Gusa tukiri bato, umva ko twari dufite abantu tureberaho, bangoma n'abaririmbyi beza, twakaza tubareberaho mu by'ukuri tukaririmba. Ariko jewe maze gutangira nyine gukura, hari abaririmbyi babiri nza kuvuga, si ngombwa, ni benshi ngunda, ariko ndavuga babiri kubera impamvu z'uko sinobamara. Ni benshi kandi bazi kuririmba, bicitegererezo nza ndeberaho. Hariho umuhanzi bita Moses Bliss. Uwo ni umuririmbyi mwiza, azaririmba neza cyane. Nkurikirana indirimbo ziwe akunze gusohora n'izindi mu bitaramo bisanzwe, kamutegera cyane. Ni umuririmbyi mwiza, azamfasha cyane. Hakaba n'undi abantu baramuzi, Benjamin Dube, nawe azangirira neza cyane. Baza bamfasha, zambategera cyane, kuko imiririmbire yabo ndayikunda cyane. Abo ngabo n'abandi benshi sinobavuga bose, nobavuga ni benshi, ariko abo bantu ndabakunda cyane, ndabakunda pe. Arakoze cyane. Atubwiye ko agitangira kuririmba yari afite aba role model bari imbere yiwe, ba Master Ngoma bavuze, n'abandi benshi yagiye areberaho, biramufasha mu miririmbire yiwe. Ariko amaze gukura, atangiye kumenya ibijanye no kuririmba, atubwiye uko aza kurikira cyane Moses Bliss, ndibaza no muri Nigeria, na Benjamin Dube, benshi baramuze wo muri South Africa. Nibo ba role model bibavuze, n'abandi benshi. Wow, ufite ba role model beza. Kandi bajya abagabo ni abahanga cyane. Urakoze cyane. Burya ni byiza umuririmbyi
aba afite nk'abantu azayigiraho, kandi ku bantu baba wigiraho bigaragaza uko ufite fitire nziza. Kuraje cyane, Imana izokugeze aho bari abagabo bageze. Amen. Ntikazakugeze gusa hariya, izanagutambutse hariya bageze. Hanyuma ikindi kibazo dushaka kumubaza, ko agize iminsi aririmba nk'umuririmbyi Imana izikoresha. Dushaka kumubaza nimba yo bafite ibihangano byiwe, nimba ari indirimbo ziwe afite wenda ziri hanze cyangwa amaze kwandika, kugira abantu badukurikiranye bakunda umuririmbyi Dodo bagenda bakurikirana indirimbo ziwe, araza kuzitubwira nimba afite ibihangano byiwe. Kaze ubashe kutubwira. Hanyuma urakoze. Ibihangano, mfite ibihangano byinshi, gusa ntabwo ndasohora nyine ngo nje muri studio mbisohore ku giti canje. Nuko hari indirimbo nyinshi nakoze, yego, nko muri iyo ministeri ngo ni Adonai, harimo indirimbo zanje nyinshi cyane, nyinshi nabandikiye barazisohora, kuko jewe sindabona ubushobozi bwo kuzisohora, ariko ndabifite ibihangano byinshi. Hari indirimbo abantu bakunze ari benshi ivuga ngo ndakwinginze, indirimbo basohoye muri Adonai ari nije wayibandikiye, n'izindi nyinshi. Muri Adonai bafite indirimbo zanje hafi zikabakaba 20, indirimbo 20 nabandikiye zirenga. Wumva ko sizikeya vraiment ni zinshi. N'izindi zanje rero ntaratekereza gushira hanze, ni zinshi cyane. Yarakoze cyane, atubwiye uko afite ibihangano byinshi, bimwe yandikiye ministeri yagiye abamo nka Adonai yayivuze. Hari indirimbo nyinshi yabandikiye. Kurumva ibihangano ibyo arabifite byinshi. Hanyuma nkuko yatubwiye afite ibihangano byinshi, z'indirimbo zimwe yahaye ministeri zirasohoka. Dushaka aducishirizemo kuri iyo ndirimbo yatubwiye basohoye muri Adonai, ayiducishirizemo kugira tuyumve, abantu baje no kwitegera bayumve. Asubira ducishirizemo bimwe mu bihangano by'iwe afite ubu nyine atarabona wenda ubushobozi bwo kubisohora, kugira tubashe kubyumva, kandi turizeye uko Imana izomufasha bikaja hanze bigafasha n'abantu. Reka twumve rero iyo ndirimbo, mukomeze mufashwe. Murakoze. Iyo ndirimbo yavuga ngo ndakwinginze mwami wanje ngwino mfashe, sinashobora nagufite unshoboze, uri umubyeyi mwiza unkunda udahemuka, girira neza urubyaro rwawe, girira neza abana bawe, bonyine ubwabo ntiboshobora, mwami ngwino ubashoboze. Nuko wow, arakoze cyane. Iyi ni imwe mu ndirimbo basohoye muri Adonai yanditse. Reka aducishirizemo akandi karirimbo akuye mu bihangano by'iwe wenda gifite atarasohora, kugira tubashe kuyumva. Bizonadufasha no kumuheza support kugira zishire hanze, zibashe gufasha imitima y'abera. Urakoze cyane. Mbese mubona bizaba bimeze gute niduhura n'abagabo bataramye Imana? Mbese mubona bizaba bimeze gute niduhura n'abagabo bataramye Imana? Tuzabona Daniyeli wataramanye n'intare, tuboneye Yefuta watanze umwana we w'ikinege. Tuzabona Yobu wakunda Imana akanayubaha, mbega igitaramo tuzagira nitugera mu ijuru. Imana ubwayiza turirimbi maze twishime, tuzibagirwe imibabaro twagiriye muri isi.
nuko wow arakoze cyane mukozi w'Imana Dodo, arakoze cyane. Indirimbo turirimbiye ni imwe mu ndirimbo afite ziwe yanditse, kurumva iducishijeho buke, ariko kimurumva ni indirimbo nziza cyane. Icyo tumusaba nuko uzoyishira hanze, abantu bayumve, ibashe gufasha imitima. Hanyuma kituragana ku musozo w'ikiganiro cyacu, twari dufite kuganira byinshi, kandi yatubwiye amakuru menshi cyane, ariko tutararangiza, ndabizi hano muri East Africa, ari mu Burundi, mu Rwanda, mu Bugande, Kenya, Tanzania, wenda hari nk'undi muririmbyi wenda ukunda, nimba atari umuririmbyi wenda cyangwa nka ministeri, nimba hari indirimbo wenda y'uwo muririmbyi cyangwa iyo ministeri hayigufasha, nawe ducishirijemo bukeya nayo tukayumva, kuko uri umuririmbyi umwanya muremure nyine uko ugomba kuririmba, nayo tubashe kuyumva. Ego, karibu. Hanyuma kandirimba indirimbo ya Zikama Trezor yagiye hanze ariko yaraba mu Rwanda, nawe ndamukunda cyane. Ego. Indirimbo ivuga ngo ho Mesiya warakoze, wowe wancunguye, urupfu rwawe rwa mbere, itangiriro ry'umunezero, amazi n'amaraso byavuye mu rubavu rwawe Yesu, si by'ubusa zabiririmba iteka ryose. Haleluya, oh haleluya, Yesu wanjye yarambohoye, ndamushima, amen, yarambohoye, shimwa Yesu yarambohoye, ndaririmba. Amen. Haleluya. Izina ry'Imana rishigwe hejuru, Imana ishimwe cyane. Karakomeza kudufasha cyane, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Hari ikintu twari twibagiwe, dushaka, kuko watubwiye cyane wakoreye muri Heaven Voice, none ushaka kumenya hano i Bujumbura ukorera umurimo w'Imana muri kanisa, kugira abantu babimenye, abantu bazifuza wenda kuza kumwumva aririmba, bamenye bazogusanga. Dushaka nyine tumenye aho dusengera, kugira tumenye nyine aho ubarizwa, tuzomenye naho tugushakira. Ego. Hano nkorera mu rusengero rwa EPSM, Pisma niko abenshi bagita, ni Pisma ariko ni EPSM. No kuvuga ngo niho nkorera, iba hano mu Ngagara muri seti, niho nsengera, niho nkorera umurimo w'Imana. Wow, arakoze cyane. Atubwiye uko asengera mu ikanisa rya EPSM cyangwa Pisma, benshi barizi. Aba badukurikirana, abazomwifuza, mwumvishireho tuzomushakira, ni mu ikanisa rya EPSM ribarizwa mu Ngagara muri quartier Seti, niyo tuzomushakira, kuko kimurumva afite ubutunzi bwinshi, Imana yamuhaye ingabire ikomeye cyane. So umwanya ubaye mutoya, ariko cyari kuba byiza ko dutarama. Reka tubabikira kandi kantu mu Kirundi bazavuga ngo akabijya. Nimutubwire uko tuzomugarura, tuzongera tumugarure, atubwire ayandi makuru, ni byinshi tutagiye tuvuga. Rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Turashimiye abantu baba dukurikirana, turashimiye abantu baza kudukurikirana. Mu by'ukuri you mean a lot to us, murakoze cyane. Icyo tubasaba ni ukomeza tugaragariza urukundo mu gukora share, like and subscribe, n'ibintu bidasaba imbaraga nyinshi, ariko kubw'urukundo turasaba muze kubikora, kugira ibi bikorwa tuba dukora, cyangwa izino ntahe cyangwa ano makuru abashe gushikira n'abandi benshi. Turabizi ko muza kubikora, turabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki sana. God bless you so much. Hanyuma Dodo, tugana ku musozo, ni irihe jambo
wobwira abantu mwagiye muririmbana bari mu bihugu bitandukanye, ibihugu byo hanze wavuze bagiye mu bihugu bitandukanye, ni irihe jambo babwira kugira tugane ku musozo? So njewe reka mvugira ijambo kuko nyine turashoje igitaramo. Icyo je nobabwira ni ugukomeza komeza kandi bakareka kuba baririmbyi b'abasenzi bagaba abasenzi b'abaririmbyi. Kubera ko umuntu ibi bintu dukora byo kuririmba kuko ibyo turirimba bino bya gospel biratandukanye na sekira, kubera ko gospel tuba turi kuririmba ubwiza bw'Imana, imbaraga z'Imana, kandi bagasenga cyane kuko turi mu bihe bibi bisaba gusenga kwinshi. So kuririmba ni byiza ariko kuririmba uha usenga ni byiza cyane kurushiriza. So icyo je no basaba ni ugusenga bagakomeza iyi nzira. Jewe sindicuza kuba narahisemo Yesu, ndakomeje cyane kandi sinzasubira inyuma kuko ni byiza cyane gukorera Imana nta gihombo kibibamo. Bazakomeze basenga Imana bayizere izakora n'ibindi byinshi. Arakoze cyane abantu baririmbanye na Dodo, bagiye mu bihugu bitandukanye, muri Europe, muri Amerika, muri Azi. Mwumvishe message yababwiye ni ukuba abaririmbyi abanyamasengesho b'abaririmbyi, bareke kuba abaririmbyi b'abanyamasengesho. Mwumvishije? Niyo message yanyu turabataginze, iki kiganiro kizobashikire, mwumve ubutumwa umukozi w'Imana yabageneye. Hanyuma reka tugane ku musozo w'ikiganiro cacu kuko twakomeje kubivuga. We really appreciate your love and support. Mukomeze mudushigikire kandi tubizeza uko dufite ayandi makuru menshi, dufite abandi batumigwa benshi tuzogenda tuzana mukunda, kandi turabizi ko bizabanezeza cyane. So turabashimiye in advance. Imana ibaho umugisha cyane, naho ubutaha. God bless you so much. Ciao ciao.